Waaki wa ceceni ya iganda cia gũthondeka na gũthundũra indo itiganĩte ũrugũrĩtio itũũra-inĩ rĩa Likuyani gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Lugari, kaunti-inĩ ya Kakamega. President oigĩte waaki ũyũ gũkinyanĩrio nĩ thirikari nene na thirikari ya kaunti kũrĩa eranĩire shilingi milioni 250. 250 kutoka county, 250 kutoka national government. Na ni kwa sababu hapa mambo yetu ni matatu. Tunataka kutumia hii aggregation center kukusanya mazao yenu, kufanya value addition, kufanya agro processing, tuongete hata na manufacturing, ndio ile pesa mkulima kwa mazao yake anapata iongezeke. Iganda ĩrĩa igwakwo mwena ũyũ wa Likuyani nĩ igũteithĩrĩria kũmba mĩeke ya mawĩra makĩria ya 30,000 hamwe na gũthondeka indo itiganĩte kuma maciaro marĩa marauma mĩgũnda-inĩ. Ile mazao ilikuwa inapotelea hapa ati hawezi kufika kwa soko, tutaifanyia sorting hapa, tuifanyie value addition hapa, ndio hawa wananchi waweze kuongeza pesa kwa mfuko. Hii mradi itazalisha kazi 30,000 jobs. Sasa ili uelewe maana ya hii kitu, ninakuomba tufanye hesabu kidogo na wewe. Ukiajiri wanaume kwa mfano 30,000, kila mwanaume anabeba wazazi wawili. That means for 30,000 job you have sorted out 60,000 parents. Iganda-inĩ iria igwakwo gũgũkorwo na macini itiganĩte cia gũthĩa maciaro matiganĩte na gũthondeka indo itiganĩte hamwe nacio mũtu, na iria ihũthĩkaga nĩ arĩmi othe arĩa matangĩronire mweke wa kwĩhingũrĩra iganda na gwĩthĩĩra maciaro mao. Tutakuwa na vifaa hapa zinaitwa common user facility. Vifaa ya kusiaga ugali, ya kusiaga mandizi, ya kusiaga avocado, ndio hata huyu mwananchi wa hapa ambaye yeye hawezi kufikisha pesa ya kununua ile vifaa kubwa, anaweza kutumia hiyo vifaa na aweke pesa kwa mfuko. Sio lazima uwe na pesa ujenge kiwanda ndio uzalishe mali kutoka viwanda. Kama kwa mfano nyinyi hapa ni wakulima wakubwa. Mkulima mzee Wabuke familia yake imepata kandarasi ya kupeleka unga gunia 1,000 mashule. Anakuja hapa, anasiaga unga, anapack, anaweka label product of Wafula Wabuke, anapeleka kwa shule. Common user facilities. Oho, President oigĩte thirikari nĩ rehete mbegũ makĩria ya tani 200,000 cia mũmera wa sunflower iria ikonyagĩrio arĩmi kuma gĩtarũ kĩa rũgũrũ rwa bũrũri. Mũmera ũyũ wa sunflower ũhũthĩkaga gũthondeka mĩthemba ĩtiganĩte ya maguta hamwe namo ma kũruga. Hiyo sunflower mumesikia tumelete mbegu tani 200,000 ambayo tumeagiza kutoka nje, na tunataka kuwapatia nyinyi. Tukivuna hii mahindi haraka tupande, alafu hii short rains tuzalishe, tutoe sunflower, turudi mwezi wa 3 tupande mahindi. Na hata mimi niko hapo kwa hiyo mpango. Hata mimi na ng'ang'ana, nataka kuvuna yangu haraka nipande sunflower. Kumana na mawega kĩondo kĩgima marĩa president acerete namo atongoria kuma gĩtarũ-inĩ kĩa rũgũrũ rwa bũrũri meranĩire megũthiĩ na mbere na kunyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. Tulienda kwake tukamweleza na tukamwambia industrial park ikiletwa hapa Likuyani itafanya vizuri zaidi, sababu uchumi haina boundaries. We will incorporate with all our neighboring counties to make it the most successful aggregation and industrial park in the country. Yana pakubwa na serikali yako ili utufanyie wananchi kazi. Na mimi naelegeza sana mambo ya maendeleo na usawa, ndiposa nikasema hii industrial park iletwa hapa Likuyani. President William Ruto nĩ arĩkĩtie gũtiriha icera rĩake rĩa thikũ 5 gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kĩa rũgũrũ rwa bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.